reka ngusuhuze we dukomeje kubana mu bikorwa byacu bya buri munsi hano kuri General Knowledge Entertainment. Uyu munsi nabwo tujye gukomereza mu buzima. Ese wari uziko ubwoba cyangwa se Phobie ari imwe mu ndwara zo mu mutwe itandukanye bitewe n'icyo umuntu atinya? Urubuga medicalnewstoday.com rugaragaza Phobie cyangwa se ubwoba budasanzwe nk'imwe mu ndwara zo mu mutwe itera kwiheba igatuma umuntu agira ubwoba bukabije bw'ikintu runaka, kandi ubwo bwoba budafite ishingiro. Umuntu ashobora gutinya ikinyabuzima runaka, ahantu runaka, cyangwa se ikindi kintu cyose. Iyo umuntu afite ubwoba budasanzwe, akenshi ahindura imibereho ye kugira ngo yirinde ibyo afata nk'ibyago kuri we. Icyo atekereza ko ari icyago kiba gikabije ugereranije n'ukuri kw'icyamuteye ubwoba. medicalnewstoday.com ikomeza ivuga ko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bagera kuri miliyoni 19 bafite ubwoba budasanzwe, nk'uko bigaragazwa n'ishyirahamwe ry'abaganga b'indwara zo mu mutwe muri Amerika rizwi nka American Psychological Association. Mu rurimi rw'igitaliyani amagambo yose arimo ijambo Phobie abatanga igisobanuro cyo kwanga ikintu runaka. Nyamara mu bijyanye n'ubumenyi bwo mu mutwe, iri jambo ritanga ubusobanuro bw'iyi ndwara y'ubwoba, aho amagambo menshi aherwa n'iri jambo aba afite igisobanuro cy'indwara y'ubwoba runaka. Imbuga zandika inkuru zivuga ku buzima arizo Ereka Santé na Busconet zivuga ko imyigire n'uburere byo mu muryango bishobora kugira uruhare mu mpamvu z'indwara y'ubwoba. Zinavuga kandi ko iyo umubyeyi afite iki kibazo aba ashobora kwanduza aya marangamutima umwana abyaye. Ariko kandi zikanavuga ko ubwoba bworoheje bwo bushobora guterwa no guhura n'ibintu bitera ihungabana mu bwana. Batanga urugero rw'aho umwana warumwe n'imbwa ashobora guhora byibuka, ndetse n'ubiyumvisemo kurumwa nayo nawe bikamubera nk'uko. Wakwibaza uko bigendekera umuntu ngo agire ubwoba bwo gutinya ikintu runaka. Hari uduce two mu bwonko dufata kandi tukabika ibyabaye bikomeye cyangwa se bishobora kuba byateye akaga. Iyo umuntu rero ahuye n'ikintu kimeze nk'icyo yahuriyemo n'ibyago mu buzima bwe, utu duce two mu bwonko dukomeza kumwibutsa ibyo bihe bikomeye yigeze kunyuramo, bikaba byamutera guhinda umuriro cyangwa se kugira ubwoba. Mu gihe rero umuntu afite ubwoba budasanzwe, utu duce tw'ubwonko dukomeza kumwibutsa ibyo byago mu buryo budakwiriye. Urubuga ereka.net rukomeza rugaragaza ko iyi ndwara y'ubwoba bworoheje ikunze gufata abantu nk'icumi kugera kuri 20%. Mu bafatwa rero ugasanga abagore bakubye inshuro ebyiri abagabo. Phobie nk'ubwoba bwo gutinya kujya ahantu hateraniye abantu benshi, iyo ikaba ifata abantu babarirwa hagati y'8% kugera ku 10% ku buryo bworoheje. Ikibasira cyane abafite hagati y'imyaka 18 na 35, aho abagera kuri 80% muri bo baba ari abagore. Izindi ngaruka mbi ziterwa n'ubwoba: umuntu urwaye izi ndwara z'ubwoba agira ikibazo cy'ubwigunge, guhungabana, bigatuma kenshi bashakira ubuhungiro mu biyobyabwenge, ibisindisha n'imiti itandukanye bakeka ko yabavura iki kibazo. Iyi ndwara y'ubwoba Phobie ikunze kugaragara ku bantu benshi, ariko kubigaragara mu buryo bwihishe bituma hari abayigira mu buryo buhishe ntibabashe kumenyekana. Urubuga busconet.fr ruvuga ko abantu bakurira mu miryango yigendaho n'abagira ipfunwe ryinshi timide bafite ibyago byinshi byo gufatwa n'iyi ndwara. Reka tugaruke kuri zimwe mu ndwara z'ubwoba zimaze kumenyekana. Hari iyitwa Phobie, iyi ni indwara yo gutinya ijoro. Hakaba Phobie, indwara yo gutinya kwambara ubusa. Naho Phobie ni ugutinya byose ugahorana kwikanga. Phobie ni ugutinya gukora imibonano mpuzabitsina. Naho Phobie ni ugutinya udukoko duto ndetse n'ibindi. Phobie ni ugutinya kugenda mu ndege. Naho Phobie ni ugutinya igitagangurirwa. Phobie ni ugutinya kuruka. Naho Phobie ni ugutinya guhinduka. Hypochondrie yo ni ugutinya kurwara. Naho Phobie ni ugutinya inyamaswa. Naho Phobie ni ugutinya amazi. Hari iyitwa Phobie ni ugutinya kuzamuka ku maesikariye. Ahangaha hakaba havugwa ya maesikariye ashyirwa mu nyubako ndende cyane, amwe abagenda. Si ibi byonyine bishobora gutera ubwoba budasanzwe, kuko umuntu ashobora kugira ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Biranashoboka ko uko imibereho igenda ihinduka, urutonde rw'ibishobora gutera ubwoba rukomeza kwiyongera. Urugero twaguha ni nka monophobie. Ubu ni ubwoba bwo kutagira telefone cyangwa se mudasobwa, ibyitwa kugira ubwoba bukabije bwo gutinya kutagira ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nk'uko twabisobanuye haruguru, iyi Phobie cyangwa se ubwoba budasanzwe ni imwe mu ndwara zo mu mutwe. Akenshi usanga iyo uvuze indwara zo mu mutwe abantu bahita bumva ibisazi. Nyamara siko bimeze, kuko ibisazi ari imwe mu ndwara zo mu mutwe ikomeye kurenza izindi, ariko ntabwo ariyo yonyine gusa. Raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WHO igaragaza ko indwara zo mu mutwe zibasira abantu babarirwa muri za miliyoni amagana hirya no hino ku isi, kandi zikagira ingaruka kuri bene wabo ndetse n'inshuti zabo.
Iyi raporo ikomeza ivuga ko umuntu umwe muri 4 aba azarwara indwara zo mu mutwe ku isi hose. Indwara yo kwiheba niyo ya mbere ifata abantu benshi kurusha izindi ndwara zo mu mutwe, naho indwara bakunze kwita ibisazi n'indi ituma ibyiyumviro bihinduka nizo zikaze cyane kandi ni nazo zizahaza abantu kurusha izindi. Iyi raporo ikomeza igaragaza ko ikibazo giteye inkeke kuri izi ndwara zo mu mutwe ari uko abantu bazirwaye bazihisha ndetse ntibanazivuze batinya guhabwa akato. Ikigo cyo muri Amerika cyita ku barwayi bo mu mutwe cyavuze ko indwara nyinshi zo mu mutwe zishobora kuvurwa, gikomeza kandi kivuga ko nubwo bimeze bityo muri icyo gihugu abantu bakuru bagera kuri 60% n'abakiri bato bari hagati y'imyaka 8 na 15 bagera kuri 50% barwaye indwara zo mu mutwe batigeze bivuza mu mwaka ushize. Inama itangwa ni uko umuntu wese ufite ubwoba budasanzwe agirwa inama yo kugana muganga kuko bushobora kuvurwa bugakira neza, kandi abantu babufite akenshi baba bazi neza ko bafite iyo ndwara. Ibi rero bituma kubasuzuma byoroha. Kuganira n'inzobere z'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se umuganga w'indwara zo mu bwonko ni intambwe ya mbere nziza mu kuvura izi ndwara z'ubwoba budasanzwe iyo bumaze kumenyekana. Reka ngushimire we dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment. Komeza kubana natwe, kwibutsa gusangiza abandi ubumenyi ubukuye kuri uru rubuga. Komeza ugira amahoro, Imana ikurinde iyi ndwara y'ubwoba budasanzwe.